gusangiza abantu ubutumwa. Fatanya natwe gusangiza abantu ubutumwa. Hello my people, mumeze mute aho muherereye mu mpande zose z'isi? Twebwe turi aho tumeze neza, turashima Imana. Guess what? Murabona kuko naje mu shusho idasanzwe. Vuga ngo meze neza, vuga ngo ndashima Imana. Biza buhoro buhoro, utazi ko bigenda, utazi ngo buraca gute, utazi ngo uririrwa gute. Rero uyu munsi wa none ndishimye, ndanezerewe, meze neza. Uyu munsi rero ntabwo nashatse kuwihererana cyangwa se ntabwo nashatse gutindamo ye baba we, mwari mubizi ibintu kanze mbabwire. Yes, rero ndaje ndagarutse. Urabona koko meze neza, meze neza, ndishimye, ndanezerewe mwabantu mwe. Ntabona uko nabisobanura, ntabona uko nabivuga. Wavuga ngo se ni iki kimushimishije noneho gituma aza no kuri kamera avuga ngo aranezerewe, arishimye. Uyu munsi rero twujuje ibihumbi bingahe? Twujuje ibihumbi 4 by'abasabu, birengaho na magana. Reka mbabwire, urugendo rwa YouTube, abantu benshi baza bibwira ngo YouTube ngo ni mbi, ngo ntabwo ari nziza, ngo YouTube ngo ni y'ibirara, ngo YouTube ngo ni y'abantu bananiranwe. Niba ari ukunaniranwa nyine yananiranye. Ariko YouTube ni akazi nk'akandi, ni akazi nk'akandi. Reka mbabwire kuko ari akazi nk'akandi. Rero iyo uje mu kazi ukabona ibintu uko biragenda miguru ntege, ni nkako nabivuga, ni ukuri birakubabaza pe, birakubabaza. Ugatekereza umwanya wafashe, ugatekereza umwanya wataye, ugatekereza buri kimwe cyose, ukumva biguciye intege, ukumva intege ziracitse neza, ukuvuga ngo ariko mana ubu se koko nje nzakora iki, bizagenda gute? Aho abantu ugasanga kuraheza umuntu mutaraganye, kurabwira umuntu ngo akira link, ngo postingire, ngo akira link, ngo uyirebe, mutavuganye, utanazi, utagize gute, ariko uwo muntu yabona video yawe akayikunda, akagupostingira, mvuge guteze, akaguheza comment, atakuzi, mugahura ati ndagukunda. Mu by'ukuri mva umuntu ntiwamubwiye ngo agukunde, umuntu nta naho mwahuriye basi ngo muganire mugire gute, ariko umuntu akagukunda atanakuzi pe. Rero uyu munsi wa none niyo mpamvu navuze ngo ntabwo nareka kuza gushimira abantu bankunze ntabazi. Abantu bankunze ntabazi, abantu novuga YouTube ikamiye abantu benshi. Muzabarebe n'abazungu, abazungu burya mva ikintu ca YouTube ntabwo bagikinisha, ntibagikinisha, barakizi, baragisobanukiwe. Ariko twebwe tubifata nk'uko nyine ari akantu kari aho ngaho. Umuntu agiye kuri YouTube, yafunguye YouTube, ngo nguriya nawe ngo agiye kuba ngushindikana mu bandi, nguriya nawe bakamwita amazina agiye atandukanye. Ariko mu by'ukuri guhari YouTube ntabwo ari uko my friend. YouTube ni akazi, ni nka kwa kundi uja muri company ku isaha bakaguhemba. Rero uyu munsi wa none nazanye ibyishimo byinshi. Ni ukuri Imana yo mu ijuru ibaheze umugisha. Wewe wankunze ukankorera subscribe, ukankorera share, ukampostingira abantu bampostingira, burya ndabazi ari abantu
nza ndebera stati zabo, thank you so much, thank you so much. Abantu ntaza ndebera stati zabo, umva Imana yo mwinjira baheza umugisha mwinshi utagabanyije. Nukuri pe, umuntu adashimye ibaze ikintu utaba waraganye n'umuntu, ikintu utaba waraganye n'umuntu atari inshuti yawe, wa wundi umubwira ati akira nkohereje linki ngaho postingira, ariko umuntu akagukunda pe, akagukunda atanakuzi, umuntu akagupostingira atakuzi, urumva, akagukunda atakuzi, akagukora subscribe atakuzi, mu by'ukuri ni ikintu c'umugisha. Ubundi hariho umuntu nukuri kuza kuri YouTube ni byiza pe. Abantu bagitangira ntago wari nyine, jewe ntago nari nzi kuko kuri YouTube haba amafaranga, ntago nari nzi ko haba amafaranga, ntabyo nari nzi pe, ahubwo nari nzi ngo jewe mbonye platform yo kubwiraho abantu banje, inshuti zanje, umuntu wese twahura wenda nkumva nyine nomugira inama, nkumva nyine nakubwira ibiri ku mutima wanje, nkumva nyine nagusangiza ibintu byiza pe. YouTube ndayikunda, nyikunda ntazi ngo ikora gute, ntazi ngo na igira yahe mafaranga, nta nyungu muri make, nta nyungu nari nshaka wenda muri YouTube, reka mbibabwire, nta nyungu yewe ntabyo nari nzi, ntabwo nari nzi ngo kuri YouTube barahemba, ntabwo nari mbizi pe, ariko mbikora nyine. Gusa njewe nari nzi ko YouTube ikora nk'amateleviziyo bisanzwe, ndavuga wayi njewe utarize ubunyamakuru, aho njewe utavuga ngo naje kuri televiziyo runaka, kandi numvaga ari nk'inzozi zanje, numvaga ari ibintu nkunze, numvaga nyine nanje nari kwiga ubwo bunyamakuru, nkaba umunyamakuru nkaja kuri televiziyo, umva nkaza nganira kabisa, nkavuga ati uriya no umunyamakuru uri hariya. Noneho ndavuga se ibi bintu biza, umuntu atagiye gushaka amafaranga ugahita ugira noneho inzozi zawe zazindi wagaze ushaka, noneho ukazibona utagiye kwiga, utavuze ngo wenda ngo urasaba ngo akazi ahantu nyine ngo uje kuba ngo umunyamakuru ngo kuri televiziyo runaka, kubiki nyine wagaze ubona nyine abantu, navuga ngo abantu bakubera role model bawe, ukumva ko ukeneye nawe nyine kuvuga ngo ushaka kuba umunyamakuru. Noneho akaba haraje iyo YouTube idafite n'ikiguzi na kimwe, utaja kwiga utagira gute, abati rwose njewe ahangaha nguyemo. Ati nguyemo kubera nkunda ubunyamakuru cyane, wumve ngo cyane. Nuko ubwo rero ni ukuvuga ngo nabitangiye gutyo, numva ko nta nyungu mbitegerejemwo, njyewe gusa inje kuri kamera, inje aho kuri televiziyo, nganire uko mbyumva, nganire nka kwa kundi abanyamakuru nyine baganira, ukumva nyine, cyangwa se nganire ibintu bindimwo mbisangize abantu banje. Mbikunda gutyo, ndabatereka mfungure YouTube, ahasigaye bigende nyine uko bigenda. Rero uyu munsi wa none nujuje ibihumbi bingahe? Ibihumbi 4 birenga. Mu by'ukuri ntago ari ibintu biri easy, ntago ari ibintu byoroshe, ntago ari ibintu upfa gutoragura gutyo, ntago ari ibintu, mu by'ukuri njewe maze imyaka 2 kuri YouTube. Wumva ukuntu ibintu byangoye, ariko bino bintu nzaza kuvuga neza urugendo rwanje rwa YouTube, nkwijije 10,000. Get what? Nzabikwiza n'umuriyoni, nzawukwizerega, nzawukwiza pe, kandi cyane ndabyiteguye, kuko natangiriye ku muntu umwe, ntangirira kuri 2, kuri 3, kuri 4, bakwiza 1000 kugira ngo ube monetize noneho
guys, ni ibintu biba biremereye, ni ibintu biba bigoye, ni ibintu sinzi uko nabivuga. Abantu barabizi, abantu barabizi baba kuri YouTube, kuvuga ngo ube monetize wa muntu ukwiza amasaha, bazavuga amasaha 4,000, n'ibihumbi 4. Nabonye nkwijije 1,000 cya kindi nyine kikwemerera kuko nyine wabaye monetize c'abasabu. Ndavuga ati wow, thank you so much. Nuko ndavuga ati Imana ishimwe kuko mbakwijije. Nabwo ubwo nabakwijije gute? Dore nuko bigoye ariko nyine umuntu akagira umwete. Shuti yanjye, nimba ufite inzozi zawe, nimba ufite ico ushaka kuzabaco, nimba ushaka ko wowe umva udaheranwa n'ibyo ngibyo navuga ngo bikurimwo, gerageza uko ushoboye kose, urumva ubiharanire, bizakunda kandi bizogenda neza. Wayi bitogenda neza ubifitiye umwete, wayi bitogenda neza ubikunze, ufite imbaraga, ufite umutwe ukora, ufite umutwe ukora. Rero biza kugenda gutyo nyine buke mba monetize, ngo mare kuba monetize, ibintu bikomeza kugenda neza, abantu bakomeza kunkorera subscribe, abo nibo mva ndabashimiye uyu munsi wa none. I'm excited. Nabivuga gute se? Ndishimye n'ukuri. Aho ushobora kuvuga ngo se n'ibihumbi 4 ngo nibiki mu myaka 2 guys. Reka mbabwire kuri ibi bya YouTube, usibye gusa umwete umuntu agira, usibye umuntu kuba yabikunze, kuba umuntu gusa abishaka, naho ubundi biza biguca intege, biza biguca intege, ukumva kabisa intege ziragiye, kuvuga Mana yanje we, mu myaka 2 abantu bangana gutya, ubu se aho bizogenda gute abantu nuko. Ariko nzaza kubibabwira neza nidukwiza 10,000. Niba dukwiza 10,000, nzobabwira urugendo rwanje rwa YouTube, uburyo nagize gute, uburyo narugenzemwo. Uburyo narugenzemwo ruragoye pe. Njewe YouTube mu by'ukuri ndayikunda pe, nkunda kuganira. Iyo ndi kuri kamera mbaganiza, ndishima, ndanezererwa, nkumva meze neza. Ariko nyine urumva results zayo cyangwa se umusaruro wa YouTube navuga ngo ntago ari mwinshi pe, ntago ari mwinshi. Abasabu yego nyine ni benshi, ndabishimiye kuko narabavunikiye, narabavunikiye, narabihanganiye pe, ndihangana, namwe mukomeza kunkunda, munkundisha n'abandi. Nuko Imana ndabashimiye, oh my gosh, ndabashimiye cyane. Imana yo mu ijuru ibaheze umugisha mwinshi. Rero ikintu nababwira dusoza cyangwa tugera ku musozo, guys, mukomeze mu nkunde, kandi ikindi muzamumpeza commentaire, singira commentaire ni nkeya. Ikindi guys, ko munkorera subscribe ariko ntimundebe, nibaza niba ejo ndahora ndi guteka nkabase n'amarobo, ayo marobo bazavangwa azaduhemba hano kuri YouTube, niyaza nkorera subscribe ku buryo video imara umunsi umwe ikwijije abantu 100, views 100 guys, views 100. Oh my gosh, ku bantu ibihumbi n'ibihumbi. Ndabasabye no kuri mundebe, munkunde, mwankorera subscribe. Yego ndabashimiye pe, ndabashimiye. N'abandi bazankorera comment, nzabavuga muha ku mutima wanje, muzamushimisha kandi mukanezeza. Umuntu ukunda muragendana, muravugana, muraganirana, connection nyine ibiri close, connection yanyu ibiri close. Kandi mu by'ukuri ndabizi neza kuko munkunda. Rero guys, nimba wawe ureba video zanje, ariho abantu ejo nyine twakoranye n'umuvandimwe Positive Mind, mugenda mukore subscribe nawe. Twakoranye ikiganiro kiriho iki ngiki kiri buze gukurikira.
umuntu aratubwira ati turabakunda pe, turabakunda, ariko se iyo subscribe n'iyo like na comment bitandukaniye hehe, bimeze bite? Rero naje ndavuga ngo ndaza kubibasobanurira uburyo bikoramo. Subscribe rero ni abantu baba members, baba ni nka kwa kundi k'aba followers, ni nka kwa kundi uba ufite, novuga ngo ubu wacuruza ahantu ukaba ufite abakiriya benshi, wazuzana ibintu bagahita bagira gute, bagahita bigura vuba vuba. Rero subscribe nico ikora. Ariko rero kureba video yanje ukayirangiza utuma mpeza views, ico nico cambere, kandi views nizo zimpeza iki amafaranga. Aho comment ntago waba ubaho utaganira n'umuntu, ntago wabaho ubuse wabana n'umuntu mu nzu mutaganira bigakunda. Rero guys, ndabasabye ngo muzaza mumpeza comment kugira ngo menye naje kuko mpamvugana n'abantu, kugira ngo menye ko nanganira n'abantu. Nibyo byiza kandi nibyo bisobanutse. Urebe video ukore like rero bikwereka kuko abantu bakwishimiye, bagukunze. Nose murankunze mutampeza like, nose ubundi ko turaganira, nje mfite abantu twatuganira batansubiza, ndaza nkabavugisha ko ntimunsubiza aho. Kandi kindi nyine mbaheza video ntimumbwira kuko mwanayikunze, nta like mumpeza. Like se muzinyimira iki? Aka nagari gaciyemo. Rero ko ndababwira guys, ko ndababwira mugende munkorere subscribe kuko murayikora mu buryo bwiza, mu buryo bunshimishije, mu buryo bunejeje, mu buryo bwiza, ku buryo subscribe abantu ko bariyongera umunsi ku wundi. Ariko icyitwa comment, icyitwa like guys, muracari inyuma pe. Mugende mubinkorere kuko ni byiza. Ukore like, ugire comment ibyo nakubwiye cyangwa se ibyo twaganiriye, ubitangeho comment uvuge ati Chantal watubwiye neza, cyangwa se ahangaha hindura iki ngiki, niko kwiza. Nanje biranshimisha, biranezeza, kavuga ngo reka mpindure. Rero iyo mbonye mushizeho video ntimuyirebe guys, ntago ari byiza pe, ntago ari byiza, ntago bishimishije habe na gatoya. Ureba abantu bahari, ariko wareba views muba mwagize ugasanga mu by'ukuri ntago bimeze neza. Rero uyu munsi wa none ndishimye, ndanezerewe. Wewe wakoze subscribe, Imana yo mu ijuru iguheze umugisha. Wewe ukomeje kundeba na views nzangira ziba zavuye mu mbaraga zawe, wewe uzumpeze views, Imana yo mu ijuru guheze umugisha. Rero gukora subscribe ni kimwe, kandi no gukora comment ni kindi, kandi no gukora like nabyo ni kindi. Rero ndabasabye kugira ngo munkorere ama like, mumbwire amagambo meza, mumbwire ibyo mpindura, hanyuma rero kugira ngo ibintu bikomeze bigende neza. Rero ndabizi neza kuko mukomeje kunkunda, mukomeje kunsharingira, mukomeje kubana nanje muri byose. Rero ndabasabye kugira ngo mukomeje kunkunda, mukomeje kubana nanje. Nukuri ndabizi neza nubwo hari abantu 10, nubwo hari abantu 20 bampeza comment, nubwo aba ari abantu bangahe bampeza views, nukuri mwese ndabashimiye, kandi nukuri mukomeze mubikore neza, mukomeze mubane natwe, mukomeze mudukunde, mukomeze dukomezanye kuzogeza tugeza ahantu hashimishije hanyaho. Kandi ndabizi nzohagera pe. Wewe uzushigikira, uzumpamagara ukambwira Chantal ibintu bimeze neza, Imana yo mu ijuru guheza umugisha mwinshi utagabanyije. Ndabishimiye cyane. Views zose nzambona kubera wewe, Imana yo mu ijuru guheza umugisha. Like nzambona kubera wewe, Imana yo mu ijuru guheza umugisha. Subscribe nzambona kubera wewe, ndagushimiye, Imana yo mu ijuru ibaheze umugisha mwinshi cyane. Rero mu by'ukuri ndamwiga no gushima. No gushima ni byiza. Umuntu yagukoreye akantu keza ugomba gushima. Umuntu yagukoreye ibintu nyine nawe ugomba gushima. Gushima ni byiza, bituma umuntu arushaho kugira imbaraga.
rero nukuri ndabashimiye, amahoro y'Imana abane namwe, imbaraga z'Uwiteka zikomeze zibabeho, ubwiza bw'Imana bukomeze bubabeho, mukomeze mugwize ubwenge, mukwize amahoro, ibyishimo, umunezero, Imana yo mwijuru ikomeze kubitaho ndetse no kubagirira neza. Aho uherereye muri Amerika, muri Canada, muri Australia, muri Afrika yose tarondoye ngo aba n'aba, Imana yo mwijuru ibaheze umugisha mwinshi utagabanyije. Inshuti zanje, abavandimwe banje mwese, Imana yo mwijuru ikomeze kubagirira neza. Rero uyu munsi wa none narishatse kugira ngo mbashimire kandi mbabwire ngo mukomerezeho kandi murusheho. Nukuri ibyo ngibyo mbabwiye niyo challenge ngirangira, iyo challenge yuko shiraho video ntimurirebe nkuko bikwiriye guys, bikwiriye ubikwiranye nyine n'abantu baba bahari, ariko nukuri ndabashimiye uko bimeze kose. Imana ikomeje kutugirira neza kandi namwe ikomeze kuba. Rero tuzongera kandi kuri video y'utaha. Ciao ciao. Fatanya natwe gusangiza abantu ubutumwa. Fatanya natwe gusangiza abantu ubutumwa. Fatanya natwe gusangiza abantu ubutumwa.